Mu gihe isi ikomeje guhura n'akaga k'umutekano muke n'intambara mu bihugu bigiye bitandukanye n'ibihugu bikomeza kugenda bisubiranamwo, haravugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gufata umwanzuro wo kwirwanaho kandi nanone yamaze kuzana intwari iteye ubwoba, intwari isanzwe ikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intwaro ni nk'iyo muri kubona imbere kuri screen yanyu, ifite ubushobozi bwo kurasira misile 8 icyarimwe kandi misile plastique. Nicyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika cyaba kigeze ku ntego yacyo yo gutunga misile plastique, mu gihe n'u Rwanda nayo bagira usibye Iron bahawe n'igihugu cya Israel nk'intwaro y'ubwirinzi bw'ikirere ishobora gukumira ibisasu byoroheje n'indege. Gusa iyo bigeze kuri misile ishira birarura. Hari misile zigenda ku muvuduko nk'uwijwi ku buryo amasegonda make cyane ibimaze kugera aho bayitegetse cyangwa se aho bayitumye, ku buryo byanza ntwaro z'ubwirinzi bw'ikirere ntacyo sayikoraho. Mwagiye mibona ubwo Iran yarasaga muri Israel ku misile zagendaga zikitura mu mijyi ya Israel kandi rwose zikayitwika zikayirangiza. Iyi ntwaro harimo nk'itwa ngo ni LK 170 iyo bita GPU akanyirizo 57 ni igikoresho gihindura amategeko y'intambara. Izi ntwaro zigiye gukorwa rero ni kirimbuzi ku Rwanda ndetse no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byose bishyigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru aravuga ko mu gihe ino ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel baba bayitsinzwe, Iran igatahukana itsinzi, bizaba ari akaga gakomeye cyane, kubera ko Iran yarahiye ko mu bihugu izababaza n'u Rwanda rurimo, kubera ko ngo abatasi bigeze gufata, abatasi bari abanya-Israel bavugiye ko bahawe ubutasi cyangwa se baherewe amasomo no mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo byongeye gukurura umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Iran. None iyo misile irimo irakorwa igiye kugezwa no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kiguzi byose byabasaba mu rwego rwo kugira ngo babashe kwirwanaho. Ni misile nyabaki ku buryo u Rwanda rushaka kuyitinya ndetse rushaka no gushaka uburyo bwo kwirwanaho mu gihe iyi misile yaba igiye gukoreshwa. Tshisekedi mwitangira ubwo yiyamamazaga kuyobora manda ya kabiri yavuze ko afite ubushobozi bwo kuzana intwaro ashaka gushyira i Kinshasa cyangwa se mu mujyi wa Goma wamaze no gufatwa, nuko akarasa muri leta y'u Rwanda i Kigali rwose akagira umuyonga. Icyo gihe u Rwanda rwaramusetse mubwira ko ibyo arimo navuga atabizi, kubera ko nagerageza gushoza intambara ku Rwanda ibyo azahura nabyo azabyirengere, usibye gukubitwa azimwa n'umwanya wo gutora amabuye. Reka tubaze tubyumve neza. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko igihugu cya Iran ndetse ishobora kuba yarabonye ibisasu bya Amerika bitaturitse nyuma y'ibitero byo mu mwaka wa 2025, ikaba iri kubyigaho mu buryo buzwi nka reverse engineering kugira ngo nayo ibikore. Uwo ni umuco rero usanzwe ukoreshwa n'ibihugu bifite ubushobozi mu bya gisirikare, gufata ikoranabuhanga ry'undi ukarisesengura, ukaryigana cyangwa se ukarivugurura. Iran rero ifite amateka muri urwo rwego, cyane cyane mu bijyanye n'indege zitagira abapilote drones, aho kandi yigeze kwigana y'Abanyamerika cyangwa se indege z'Abanyamerika harimo nk'iyitwa LK 170 n'iyitwa GBU 57, igikoresho gihindura amateka y'intambara. Iki gisasu cya Amerika rero gifatwa nk'ikihariye kubera ubushobozi bwacyo bwo kurimbura ibirindiro byubatswe ku butaka ndetse bwimbitse, ikaba yarasa no munsi y'ubutaka ikahagera. Kandi nanone gishobora gucengera muri metero nyinshi cyane mu butaka mbere yo guturika, ndetse kikagera no kurasa. Kigenewe rero kurasa ibigo bya nucleaire n'ibirindiro byishe, ndetse kigatwara n'indege zidasanzwe nka B2 Spirit. Nimwe rero mu ntwaro kigatwarwa n'indege zidasanzwe nka B2 Spirit. Nimwe rero mu ntwaro zatumye Amerika igira ububasha bwo kurwanya ibirindiro byimbitse cyane cyane bya Iran yubatse munsi y'ubutaka. Impinduka rero zishobora none kuba nini cyane kurusha ibigaragara. Inzobere mu by'intwaro zigaragaza ko nubwo Iran yaba itarabasha gukora iyi kopi yuzuye ya GPU 57, hari ingaruka zikomeye cyane zishobora kubaho. Kwihutisha intambara y'ikoranabuhanga ndetse ibihugu bikomeye cyane bishobora kongera ishoramari mu ntwaro zigezweho, cyane cyane izinjira ku butaka deep strike weapons, kongera ubwirinzi bwa Iran ishobora gukoresha ubumenyi ibonye mu kubaka ibirindiro birushaho kwirwanaho. 3, guhindura imbaraga mu karere muri Middle East. Ibihugu nka Israel n'ibihugu byo mu kigobe bishobora rero
gutangira gushaka uburyo bushya bwo kwirinda. Amerika kandi iri kubifata ite? Nubwo Washington DC itaragaragaza byinshi, ibi bishobora gufatwa nk'ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano. Impamvu nuko iyi GBU-57 ari imwe mu ntwaro Amerika itigeze ishaka ko ikoranabuhanga ryayo risohoka hanze. Hari impungenge ko niba Irani ibashije kumenya uko ikora, bishobora no kugerera ku bandi bafatanyabikorwa bayo nk'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Ukuri hagati ya propaganda n'ukuri ku buhanga. Hari abemeza aya makuru ko ashobora kuba ari uburyo bwa Irani bwo kwiyerekana nk'ikomeye mu rwego rwo guhangana n'igitutu cya politiki n'igisirikare. Ariko n'abandi bavuga ko kandi no mu gihe byaba ari igice cya propaganda, ntibikwiriye gufatwa nk'ibidafite ishingiro, kuko amateka agaragaza ko Irani yigeze no gutsinda mu kwigana ikoranabuhanga rikomeye. Irani ikaba ifite ubushobozi buhambaye cyane mu gucura intwaro za kirimbuzi. Ihangana kandi rishya rigiye gutangira. Ikibazo nanone ntikireba gusa Irani na Amerika, ahubwo kigaragaza uburyo isi iri kwinjira mu gihe gishya cy'intambara zishingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga. Niba koko Irani iri kugera ku rwego rwo gushobora ndetse cyangwa se rwo gusobanukirwa igisasu nka GBU-57, byaba ari intambwe ishobora guhindura uburinganire bw'imbaraga mu karere no ku rwego mpuzamahanga. Mu gihe kandi amakuru nyayo akiri make agaragaza ikigaragara nuko ihangana riri kwimuka riva ku bisasu risanga ku bumenyi bwo kubikora, kandi ari naho urugamba rushya rushobora gufatira indi ntera. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo bivuga ko ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugarura amahoro, biravugwa ko nayo iri mu bushake bwo kugura intwaro nk'izi ngisi zirimbura kandi zikinjira no munsi y'ubutaka. Nk'uko natangiye mbivuga, izi ntwaro nta kindi kintu zigamije usibye kuba zishobora kuraswa ahantu, yewe nta kintu na kimwe kijya kitambika ibi bisasu bya GBU-57, kubera ko bigenda ku muvuduko nk'uw'ijwi kandi gifite ubushobozi bwo kugenda kigacinjira munsi y'ubutaka kure, ku buryo kitaturika kiri mu nzira, ahubwo kigaturika kigeze aho cyagakwiye kuba kigera, ubundi kigaturika ibyo gisanze bagitumye kujya guturika. Ni igisasu kidasanzwe cyane Irani yabonye ibyo babakoreye. Nuko rero Irani ifata umwanzuro wo gutangira kwigana ibyo bisasu mu rwego rwo kugira ngo nabo bazabyigane, bazabikoresha mu gihe cyo kwirwanaho, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zongeye kubagabaho ibitero. Mwibutse ko ino ntambara iri kubera hariya muri Middle East ikomeje guhanganisha igihugu cya Irani, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irasa nkaho ikimukiye mu magambo ndetse n'agahenge kashizweho. Gusa nanone abenshi basesenguye babona ko Irani ishobora kuzatsinda ino ntambara, nubwo yabuze abayobozi bayo benshi bagapfa rugikubita. Ariko mu gihe bimeze gutyo kandi umwuka ukomeje kuba mubi, nako perezida wa Donald Trump yateguje operation idasanzwe cyane yo kubohora Hormuz. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere igihugu cye kigiye kubohora amato yaheze mu muhora wa Hormuz binyuze mu gikorwa cya gisirikare cya Project Freedom. Ubutegetsi kandi gisirikare bya Iran kuva muri Gashyantare byafunze inzira y'umuhora wa Hormuz ku buryo byemerera amato ya bamwe kubinyuramo, abandi bikabangira. Iyo nzira kandi ya Hormuz yafunzwe na Iran ifatwa nk'inkingi ya mwamba mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli cyane ku isi. Ngaye nguko intambara rero urumva ko ikomeje kuba akaga, ino guhindura isura, nubwo rwose ibintu byo bikomeje kuba bibi cyane kurushaho. Mu gihe perezida Donald Trump yatangazaga ngibyo ko agomba kuba ibitero byo kubohoza Hormuz, Iran nayo yateguje kugaba ibitero ku ngabo za Amerika zakwinjira mu muhora wa Hormuz. Iran yihanangirije ko izagaba ibitero ku ngabo za Amerika nizigerageza kwegera cyangwa se kwinjira mu muhora wa Hormuz, nyuma y'uko perezida Donald Trump ku itariki ya Gicurasi z'ukwezi kwa gatanu ubwo nyine 2026 atangije igikorwa cya gisirikare cyo kurinda amato arenga 900 afungiye muri ako karere. Iran yavuze ko ibyo byaba binyuranyije n'agahenge kashizweho. Ubutegetsi bwa Iran bwatangaje ko ingabo za Amerika
zizibasirwa mu gihe zagerageza kwegera cyangwa se kwinjira muri uwo muhora wa Hormuz. Imwe mu nzira rero z'ingenzi cyane z'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli ku isi. Uyu muhora cyangwa se uyu muburo watanzwe kuri uyu wa mbere, ndetse n'umugaba w'ingabo z'iki gihugu yitwa Khatam El ndetse Anabia General Ali Adola, ndetse yavuze ko kandi ingabo z'amahanga cyane cyane iza Amerika zizibasirwa kandi zizagabwaho ibitero mu gihe rero zakwinjira muri uyu muhora. Bibeje rero nyuma y'uko Perezida Donald Trump yifashishije imbuga nkoranyambaga atangaje igikorwa yise Project Liberty, umushinga wo kubohora uyu mushinga witwa ngo ni Project Liberty, umushinga wo kubohora kigamije rero guherekeza amato arenga 900 afungiye mu kigobe cya Perkusi, ndetse kugira ngo abashe kunyura mu muhora wa Hormuz. Amerika kandi yatangaje ko izifashisha abasirikare bagera ku 15,000 ndetse n'indege zirenga 100 n'amato ya gisirikare arimo asenya za misile. Iran kandi yavuze ko icyo gikorwa ari ukwivanga mu miyoborere mishya yashizweho muri uyu yavuze ko icyo gikorwa ari ukwivanga mu miyoborere mishya kandi yashizweho muri uyu muhora, ndetse ko ibyita kurenga ku gahenge karimo umuyobozi wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga ndetse n'inteko ya Iran. Yavuze ko kandi Hormuz idashobora gufungurwa n'amagambo ya Trump yavuze ko idashobora gufungurwa n'amagambo ya Donald Trump ku mbuga nkoranyambaga. Mu gihe kandi hakomeje umwuka wo kutumvikana, hari ibimenyetso by'uko umutekano wifashe nabi mu burasirazuba bwo hagati. Ubwato bucuruza bwagweho igitero ubwo bwari hafi y'icyambu cya El Fahaj muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, mu gihe kandi andi mato yaburiwe gusohoka byihuse ku nkombe zaho. Ku rundi ruhande kandi Iran yahagaritse ubwato bumwe bugamije kugenzura ibyangombwa byabwo, mu gihe Amerika yatangaje ko yasubije Pakistan abakozi b'ubwato bwa Iran bwari bwarafashwe mu kwezi gushize. Intambara kandi y'amagambo y'ibikorwa bya gisirikare iri kuzamura impungenge ku rwego mpuzamahanga. Minisiteri w'intebe w'Ubuyapani yitwa Sanae Takeshi yatangaje ko kandi ihagarikwa rya Hormuz rifite ingaruka zikomeye cyane ku itangwa rya peteroli muri Aziya na Pasifika. Naho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron we yasabye ko uyu muhora wafungurwa binyuze mu biganiro hagati ya Iran na Amerika, agaragaza ko kandi gushidikanya ku gikorwa cya gisirikare cya Washington. Ati nubwo ibiganiro bikomeje mu ibanga hagati ya Tehran ndetse na Washington ngo komeje gukomera, impande zombi zigaragaza ko ziteguye gukomeza gutsimbarara ku nyungu zazo muri aka karere k'ingenzi ku isi. Inansubikiye kino kiganiro cyo kuri uyu munsi wa none. Iyo ntwaro mwayumvishije rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarakoze zigiye gukorwa ndetse na Iran na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zigiye kuzana mu rwego rwo kwivuna abanzi bayo.